athupi angai ulenaute Reverend Father Damian dalin ahihi Ngeina le Upna cihthu hom sonwam ing Banghangin Christian Upna le Ngeina te tonkhawm thelo in Banghangin Christian Upna le Ngeina in kikithei hiam cihthu in athupi mahmahkhat ahihi Hihthu to kisai in FritzLeo Lentzon-Deis SJE alaigelhna ahihi The Bible in different cultures sungpan tawmkha in dinghi Fritzeleo muhna Christian Upna le Ngeina Banghangin kitukalh to kibangin Banghangin Christian Upna in Europe gampolam ahihi gamdang tuamtuam le minam tuamtuam thei Ngeina te to kilemthei pahpah lo hiam cihthu thuthum in nakhenhi khanna Banghang hiam ci le mi kang mi gupna khai jibo te in mi hing te nun tak na bulpi te le Christian thu bulpi ahi nangma nakin ma bang in na veng te na it in cihthu na zui lo hi chi hi to bana mi hing te nun ta kho sak zia te na za tak sak lo in amau te tun na mi kang Ngeina te na guan in Amaute tuntun na minam te I Ngeina te nanor khin sakuhi Hihthu hangin Christian Upna le Christian Ngeina pen tuni dongchang in tuamtuam te in Europeanization gamkeng na gu in namulayo hi adyak in Buddha gamle Muslim gamlian te Christian Upna pen European Ngeina mahmahkhat in kimu in mikang minam te I Ngeina in nakijam te lai hi Hihthu hang in Christian te pen mikang te nasem te mikang te thumang te mikang te tung tokai te chi in kimu hi Hihthu kol gama ding aman mama thu khat ahihi ani na minam khat akichi pe uma in amau minam Ngeina le amau minam te I Upna pen khawal bang in khat in na hwal khom in Ngeina le Upna pen na tonkhawm sak ton tung hi Hihthu in athupi mahmahkhat hi in bang I bang Ngeina inei ahi zong in Ngeina le Upna na tonkhawm na kithwa den hi Tuama bang in mikang mi Christian gupkhian na thupuang na sep asem te in mikang Ngeina le Christian Upna pumkhat na swak saku hi tua hinapi in Christian Upna hi gupkhian na thu pen minam dang te I Ngeina to ahwal khop ding u agom khop ding u aton khom sak ding u pen ahithei lo thu za dong in nangai sun khialu hi athumna minam khat chat in amaute nun takpi nekle don atuam in nei kim charu hi tua in amaute minam pi ahi na le amaute tang thu kisun na ahihi tua hinapi mikang gupkhian na thu pok te in amaute nekle don te bek asyang tho in ngai sunin minam dang te nekle don te lai syang tho to kitwak lo chi in anin in doi van in na hiluhi Hihthu hang in sen gama gupkhian na thu again za un gwalzo na nga lo hi chi in tuni dong in kicham te hi panghang hiam chi le sen minam te I chi pen BC kumtul tampi pan akhang to khin sa u ahi man un amaute nekle don te amaute Ngeina te siang tho lo hi chi thu zanwam kilkel lo hi lam khat pan in gen leng lai sang tho thu te pen mikang gupkhian na puak na sem te in amau minam Ngeina ading bekin nangai sun khau hi Hihthu in zo gam zo mi te Ngeina le Christian Upna to kitwak ma hi nidang in zo zu pen doi in kimu in gupkhian na puak te in lai sang tho sunga kham thei gui thei achi pen zupi zozu suhang hi chi in akhian na honggen hi
ฮีทูตุนีดงจังอินคำตุงคริสเตียนตัมปีเตลุงซิมสุงะอมังโซนายโลถูขัดอหิฮีลายเสียงโทอากิเกลลายตะกินโซซูซูหางนัดยังนายโลขัดดิงาลายเสียงโทเกลเตอินซงเอโซซูเอซูหางนัดเทเฮลโลดิงฮีอหิซงอินอมาวเตซูอหิสิงกาปันอากิบอลเตเป็นวายจีอินเสียงโทสักอหิมันอินตุนีจังดงมาอินเอคำตุงโซมีคริสเตียนเตสุงะวายเลงกาตุยอหิเลดอนเทจีอินโซซูอหิเลดอยอันเพียลินไงสุนุฮีลายเสียงโทสุงะคำเทกุยเทนจังเกอุนจีฮีตูหุนจังโซซูกิดอนโซนอโลโซอินเลงกาซูอหิเลดูบังอินดอนเทดานินกิไงสุนเลียงฮีฮิทูอาซาอ่างายมีมัลกิมขัดเจ็ดตุงะอัตลเซียมจิงเลอาจังเซียมจิงอินอิเบียกตัวป้าเปอร์เซนินทุพาหงไปกินเจ็ดตาเฮนลุงดำ